the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura Abusia for me ma obibia akwaba shonkon ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede na ebre asosamo sonfo muni aba ekwesi kapa enenso mede ebe somo happy new year enkoma eye obibiara wo hweye sabre yi ewe ye fidie yi esom na abusia for said the munim no December 2020 ensensem esisi ye nyoma ekokọ so nyina aba na wie ye ya baba bewura 2021 mu na so nyoma bia ekọ so 2020 na asofo bi no mo hwe na wo mo ensi so anka aman ye anto ye aman sakaye bi amba asofo binum emu a wan hwe ya no omodo omu suban dada no etimi asaba bewura eye new year yi mu 2021 mu ama afe no wan hwe na ansa nkoye anfa ama wo mu anasa wo mu ennioma no anso eye nyame eni na no na ama enedei yankasa yan papa eye evangelist akwasi ebua wa babontin di ensembi ababetu eye edwa afa asofo ene womu nyuma womu edie asofo binom womu nyuma womu eya wo hu ni se egu nyame adwuma no hu efin ese nyame adwuma no na enkomhye ne nyoma ekokọ eye eso na we ya kane de na we ya kane de na akwa yese we ni we de omo de ni kwase yetie womu we mom na ye ntie womu hu ni se de ase asofo no mom na enya enumonyam hye na susu nyankopon wa mu ni de wonya eye enumonyam hye na ehu behia se ye beka nyame asem no de a kire ensore ema no na wo menye gidie mom ewo nyame asem no emu ahotoso mom ewo nyame asem mu dan se womo de womo ho ebeto ye asofo no eso ede asense womo ede womo be hye eye nyame asem no emu na wode ne nsem no etu edwa ewe no dodo na aye confused awo ho se enu nti no ne kwase se asofo no womo ye womo ne omo ye na na se eno enkanya medwuma no ehum na abusiafo yenya eye sofo panyi ewa hase ya wono de ba no eye prophecies ne asofo ho ensem a owonim de owo eye entiase ewo saa aspect wonum se wonu nso fa na adwen ana se ni nsusuye ni timupo ananyansa nyamede adom no afa enoma yi sei bi eho no embra embembeme fam yen na won nsusu ntimi nya wo ho entiase ewo baabi bia wo yen papa Prophet Bernard Esama the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry utiem wojana kese wojana suso ediwenim ediwechi wa hanum enti kan ho na yembonwa ensem no emu odi for me mo akwaba me yuso ba pasika bibia boko de yami adaruma ye ho odin pa e de radiase ayesi afufo mi hu wonti ne happy new year me jemuso too much proof na me jemuso na tuntumi ya de ye wayi mu ana se ye wa na ofilisa won hye wo tuntumi anyese wayi Ghana sofo no mo da asem 2021 nti anu nti wa hye tuntumi we are na bi prophecies na kire o mo na afi o ma da o mo ho so asema ba yo yembonra eye yensem no emu odifo wo hye evangelist akwasi ewa yenim so no de o evangelist ono omo evangelist do omo said omo common nsem different from yeah prophet ne other aspects no what said ordinance some ababetu eye ejo hu ne sem some men of God womo disgrace the work of God no nti no hu ne se enkom hye ne ho nyoma na ema sa nyoma we nyina ekoso no woni ne ya adwen ana se woni ne nya adwen ya papa kwesi wa metemi so anma sorry I bless that man of God. The tieni say meba moya me kwasen kansa na meba. Okay. But I'm a prophet. Okay. So one say na de tie no. And the tieni say the so called men of God no me prophet in the Bible are not genuine men of God. Okay.
so as you say bebre na do mo yefu e de ye nyame adwuma bebre na material things na anima bi a ehun ensem patane ehun nim faso mainly you as a prophet the fivefold ministry prophet, apostle, pastor, teacher, evangelist. Sa fivefold ministry obia evangelism. Okay. Also na dey channel. And na dey evangelist be kan also prophet o come na tira evangelist dey. Also na dey channel. Ba ga na di for bebe na ejimifo. Odifo. Me ntu sabi o. Sika bra me ni padua mi akra. Yeni abretwi akra ediama alpha ni omega bi mu je jimisam ene nkwasiade no every time o se kanya me adwen ene kire so called Ghanaian prophet. Okay. Also na dey netie no never dey say evangelist e preacher wo prophet e also preach more than the evangelist. Okay. Esa because of who kuta tumidi enti no e also intercede from osho. Also na dey na apostle Timothy nsore. What you say? Na pastor tibi gavi won na chirechefo tibi chire on the altar e wa so dem the 5 minutes o mo tina altar so. Okay. Elders tina altar so. Okay. What's na dey channel enti make us akosi wa dey oye one in all. What's na ade e na make us e dey na magigi wa asofo wo be ye bibia e be ma nyame ni magui ase. Okay. And maybe I don't blame them. So if you are truly a genuine man of God, and I say you are being called by Alpha and Omega, shall the Omega of word before? And this is about 235 night be a fallacy. A trunk one. Hey, some of you so the any be the issue. Why be the any be the issue? Bakubi na jegezi de bi bakubi na no say no correct. Bakubi. Yes, all the first temple. Oh, akopena hu say no correct. A fallacy. Omom prem tu e fallacy ba ku bia wo mu a wo so mo he yi asofo ni be wu pa no one of the prophecies for 2021 udi agro 2020 ye wo mu kra wo kan ye say asofo afiance na nso o ma start issue wu ba so why you were duma yi as a man of God 2021 ye not told you will be shocked. And then about 3 days, your mouth from some asophobia, and woman in a woo. Let me suggest we can this. Woman in a woo. Now, or differ, young share said, name someone walking. And Tina say, and we here say, will be a sophomore, or your apostle, or your evangelist, or your bibia, or who and so I do be an answer in your make a baby channel or prophesy. Anna. Oh, sir, and you shall do woman diverted the whole thing totally. Okay. Yamia Samba and Sana, and you shall do hunaba. They preach the word of God to you in the church. They preach the word of God. Now, somebody do know a conqueror and son of the discerning spirit and you shall do number. Okay. You're willing to say TV. Okay. And to be now, I'm not going to me who I chat a chami. Maybe so moboa. And now the devil because I'm going to catch and show your truth or what. In Jesus, every yammy and I didn't see. I've not members in your basa. One moboa. You can tell your TV. Sometimes a burn in the form of smoke. Okay. And sometimes a burn in the form of fire. Okay. But you can tell TV. Ebia, I didn't ever see I did ebe jina wa massage ye ba bisi no. And to say woman, you do for me wa otimi kire da ya ase. Okay. And you do for me okuta tumidi ye. Ba no no nche se koye nkwasi asem o. Oba kanya me asem na nsa na edi ye no aba. Without the word of God, how can the discerning spirit obey Juma? And that's the revelation obey Juma. On Kenya message the abegina wa me be sam kom ti mo monyi so. Are you okay? Me mu say abodan fo. Na odi for eba na sen na wo bi a wo Kenya me adwen wo Kenya mitiri mopo say gu nyame adwuma fi because bebre na ya abodan fo sika. Hosea chapter 9 verse number 7 eba. Osinbedi fo ne nkwasiafo ne abodan fo. Some jina nyame ejina mu a come preach the word of God and salvation. Who preach ya e mu a na onko start. Who jina na sa on kasa ko wa start bibi. Ebi o mi enche o obe kasa. Okay. Makwa se enti yes asa. O kasa mu a no.
ene de edu von kwase afo na mo man ga dem etwetwa man foto ne edu mo didadida ekunkum ye rituals sacrifice 2021 we one of the biggest way wo mo ye wo mo sacrifice nkola nketenkete enkola me ye adwuma o prophetess Mali ya so wo ka so CP Johnson anybody biye mani enkola wo gu dem mu a ya do light ena ekuta sekan editing nkola ni ti we ena vo ma bifo our apostle evangelist Akwesi one nsem ode atu dwanom nkenkan eye ebo saying men of God in the country should please focus on spreading the word of God in the Bible rather than making up words that cause confusion among men in the nation. When we do that, we end up helping ourselves rather than helping the people of the Lord and giving them comfort with the word of God. Na nensem no say nim say obi wo hono mo a wo kwa asore ne bia wo hye ne nkoma wo enu na mani ehu ni say o ebia nyame wotirimupo bi say ede emame na like bia de wo kom that time maybe o wa hu yenyem ni aka say oh nyame ama ya hu say 3 months to come ebia 2 months to come ubedi ye na that time no when ya the comfort na koma ato ne yem ba enye asem no na yeye de ebia ya fa Bible quotation ba ye prophecy no mfonso ba na wo hu onse erade nsire obi otiboni waka wona asem okay what you say o so tiboni na oni ma koyi ahweyi ebi ya wo mpena okobosomso utu aduro owe nsa oni nambasa abasa ni aka cho so ba bedi ye bi ba na eba onse na de ni tie ye bi ba na umo tiboni ma aka cho so be kwa America onso ye 419 ma ebi ya azaman usi de kwa America erade so nsire obi otiboni Satan na otiboni mo shirawo eti nsire be tima baba ne ni nyame hohom so one say scenario ni tie no prophecy dey intimi ma will be comfort intimi ma will be wo comfort say o san come on can't say me hohom o ka say erade hohom say edi wo be wo ka say me hohom me tinka mo mo nya papa me ka say o tinka woni hu o tinka woni hohom so woni nyame abo mpuni mpunti ne hohom o be kasa mo wate e wasum anase bi obebi wani obi ani ma che de o mo kan se me hu ni TV we ye se da bi enti sa won se na de ni che ba nyame asam me ba o preach na wom the heart of God aye evangelism wa ku ye ni ya ona we be so fa ni sa de bi keke o fa ni sa de bi keke won se na de ni che okay enti du me o se ebi vo no kofa ba na be bi na abon me de bi na tra muste siaka ebi vo be bi na abon sa be brain wa bon sika be brain wa bon enti bu sa se odifu abon o si dem for Bible called preach about repentance quotation kwa be bi oboko oni ba bi awo on kin kan Bible quote me kin kan Bible you are a prophet, are you a man of God? Everybody this is God for me pray but in your mo so ntino eni panisha ba bi a Holy Spirit me kan mo nti ba bi a Holy Spirit eteno eni pa ne kakra bi because salvation na ye adwuma bebre na bo so na odi for me ti wasi ya titi wo kokopia asori bi mu na se nipa gu wo bebre doesn't mean say asori ne mfiri nyame ana tie my year be for for so many years okay many have so for bebre assign all they need is your money. I'm telling the gospel truth. All they want is your money. Now, what will your program any power you are? What would you make out yourself? She said, I didn't be here. Can't come to me now for Jiska. Okay. Or if we be here, maybe Sawa Mayra. Man, share money that. Copem said, there 5 years in the minimum said no better program here. Once a day, Anna, any pan dosma, now be Ganesa preaches salvation, baby, the Kristo by the person in the village. Nipa bebre. Eni e kwa ka say. E ka nipa kakra bi. E je nyo na be pray mama alpha. Bebre ba kakra bi wo yi mama na hini. Dia ka ni wo je kwa kotuma swom. E je na na for say difo. Na wo preach salvation no. Salvation na ti na bo mpaya. Osu bie. Okay. Ebia you all the 9 gifts of the Holy Spirit. Okay. Ba ko come wo say we a prophet awunya. E ye tumidie. What you say? So you just have to be able to and then you fight against territorial spirit. Okay.
oh encourage our money to be empanini what is dealing with that territorial demons no ba ye ni manimu yanko fa adwomu ba ya kwankyere fa jene ko fa chokobra fa ba ba bubonsam we akwankyere and I meet team na me series of football team me series ya dia ba bubonsam betima bubonsam ufie ba yo ni we de cho betima gina no tibi na ko bubonsam na odifo na chese say no asofo apostles pastors teachers no wo munya enkomhye na wo munya evangelism no nko ana eno nko an so like obetimi atena say hyenkom yen ka bibia say bia weyi besi we beba we na da bia evangelism nkwaje nsem eno nko an na wo say asofo no wo mo enya na eno na betimi ama wo ma so nyame ani unse yewo enkomsefo eni wo adifo odifo bia yewo na o ma warning okay say yewo enkomsefo bia ye bom pa ye worship na enkomse na farimu say me awade mi say no madam so eni wo odifo bia yewo na okay from Genesis to Revelation adifo mu ni alpha 19 mu die mu nyina wo mo ye oneness okay wo mo ba no ma ba be warning say na alpha babaye say bia wonu ntuma na adefufu asansi no believe say bia genuine men of God nti odi for me ntwa no nti enye nu ebi na asofo yi wo mo ewo ne yen se nkwanhia besi ye say bekoso terrorist attack ne de keka ho nti ni nyina enye won na ya bia na omode ma me nkyerɛ say omo koye sa omo rituals omo incantations na wo ma say yi wo manim eba beka wo ma koye ade anu odi for say wo ma anyoma na ye kesnene yen hyedante ne baby ma me nkyerɛ yi say all the prophecies ni ba and so many of the prophets omo join secret societies okay enti omo demon no control secret society grandmaster reveal it now mama ye workout okay na adi from ya ba be shem come say ye be ya be do me show me the prophet of God but the prophet of Ba and a Bapio what you say e to ba be kase bia 2021 e bia tsunami ba be si sa tsunami no mo kasa e kondo eye okay e ma ni si ba na nyi nyame ho so those are the prophets of Lucifer once na de ni chero ba alpha ka bibia onam na asam so okay nyame nya bibia age so onam na asam so once na de ni chero e na di vo nya kronkron wo rade ni mu a ontanye hintasam nkyerɛw odi vo ni na mote edi ni nsa finger ma ekunsu enyoma basa na nche bola so anadwuma de ntuma fitaafra ene ko alaji a la pass alaji ya nwanwa from la pass to alaji edi ko bebre wa omunye papa oba dia hu o mu so ma so de ma boma ene titi ni sunu we no sunu hani padwen yes we can all this na odifo ye sha yenso ye Christopher dane da wo kwa asore na ekokọ ye se de bia na ye nkwaje nsem na prewon kra nkwaje no na ubenya ye de wo hwehwe ne wo nkwane ba nipa no tena se no wote na wo hu nsakraye bia wo na brabom wo hunu nyame adwin ne tiri mu po bia nso so am ema nipa no nso so no ohu ne se ase sofo we de wo hunu hwe enti ene wo kode wo hunu bibi ewo no na enti se on say sika ehọ na ya nyame ma ne mistake wo adifo na sa nkom no wo so wo de be ya kan nkom se no okay wa sa nkom so ba be ware wo so mpran no mienu obi o tin pran twi ne be ware no say den ya ba ko be ware no enye nu ewade nsire obi a o ti bonim ene na adifo ne nka nkire nyame ma no ene asofo ne bi nka nkire nyame ma nyame nsire obi o ti bonim ose so ti boni na nima ku ya very careful hwuye enti bia ma mesia ma so nkom se bia afi wei e bia nima nyina be ku ya ma ba bia bomb to this direction anye ade na mbem efrimi anase mfrimi once na de ni chelo ya sa nkom no a wo be ye ho workout e be rade nsi obi o ti boni se manifestation of the spirit be ye adwuma hwa ba wa hana ya tu nyafuma onwoba wanko ba sawo onu obi kuna nkwankoda wankotwe mpana but ewade ti mu pono esa so nanti ni mpono ewade ye okay hwesera oni aba nanti so be ni yes no ngoba but ewade bo saba mu no owe okay
Once na de ne tie no enti we dey see obi o te boni e na wo se adifo ne ka akosi wa ne niabre no oboso a wo mo ntwema no na adifo ne o ba ko hotel e ko bia ba we adifo wo mo ba ko hwe ti ni a akotwi bra ewurade na adifo me ntwema mo sa o me ntwema mo kra me anu ti adifo e fe mi fi kuma se adifo e pese ni program mi bi se radio se o mo nya papa o mo mfiri no na ma catch o mo direct atendidie na say the wo kan say wo timi ka kire obi ya asofo binum say enya wo nyame nipa wa sede say wo ka kire wo yonku nyame nipa say wo mfiri nyame ana say wo ye fake na mo ye nyame na wo say wo no a etru say wo mo no ye force no me ni show as nyame nipa me ni kan show forehead me show forehead ma ba be show apampam be show apampam ya ba be show nasi. There are signs be all. Anything in the church, your prophets, your apostles, your pastors, your teachers. What you say? And you say, apostle ni here who juma. Give for me baba babe. Say I am part, no dia tiga. Once na de netie no. Enti, e for bebrebe o TV bebrebe na mfi alpha. Bebre na no na ye ka say like wu nipa inteni kwansa wu kacha wo yonku nipa wo no susu no nyame oye nyame dwuma se wo mfiri nyame unsa me ka say de bia me ka say odifo bia nanim da no fo odifo bia ofiri alpha bia nanim we da no fo men kire no bi da akọ kire na so de man hyenkom wanim we da no fo nyame sofo bia ye papa bia wanim da no fo okay anyway the samasa Christ Edia ese na difference. This is my prophet. Do my prophet no harm. Or ya say so. Eh to your prophet na Musa say me your prophet, you your prophet. Edi na hu me ho. Me signs na me ma nhwe so be hu a. Wo ya na me so me how de. Enti say wantimi anka wo de. Na odifo hu a de ye difo. Sika. Odifo. Yawo edifo categories ba ko 7. Yawo Dayashon for the yawo enkomsefo de yawo obi o kanya me asem yawo obi o ye ntasesa oni ni divu nyuma ni nyina ye empire bonko a on kanya me asem nya hwe ogina prayer topics so ko a eni obi o kanya me asem nko a eni obi so okoda ni wadi yi a kire no eni obi so ono gina won tenten so a ni obi ma kire no enti wo ye divu a what category do you belong to? I was so fighting that you belong to now you. Okay, Jeremiah 23 verse 25 or should you for me someone who man come has some kurum. Dear or should I assume you don't can die soon. Dear or children you may sense when you are on chassis. Okay. Tell them to the prayer who said, we are major prophet, we are young prophet, we are nation prophet, or you are passing some. What is that? Say, I'm the righteous prophet in Ghana. Look at all this. Na odifo say wo kan eye enkomhye asem na ye hwe ye papa evangelist akwese wo no so kan eye enkomhye se enkomhye na ema eye dodo na mane ana se ema dodo na enya medwuma wo mo edie ne enkoyi ana se egunyame dwuma ne hu efinu na ye mbra eye enkomhye no ebiso because waka say asofo this year de bebre na ebeko eye wo haw mu ana se nungwase wo bewu ankasa nyo haw wo mu bewu okay wo mu bewu na bie mu so o se nkomhye ba ye ba ko pede na wo ni se ba ko a wo kan ye ewom enso ye hwe yima no obeduko bi a prophet ma no obeduko bi ono so hye nkom pa attacks a beba asofo ho ana no de wante obedi un se bible say wo me wo mu anya no ho se bi na ti mu a eni me de nyina do bom alfa nkoka enu akwa zet okay what you say nyame nkoka ntira so mesese bi a obenten se ne maka nwa sa akwa dane na no baby onye the altar of confusion the other come assemblies of God eno no da ma CAC okay ono no da ma Pentecost once na che atuma tira mo so ma ya hwie nti odifo mi ntwa no yemfa se wa ma wo nkomhye be enum na meso ama mienum na me ne wo de ye mienu ahia ewo mu a does it mean say me de miensa na aka wa akire no mfiri nyame ana bible say adifo no hohom say adifo na se ti say if you call yourself a prophet e de na say a prophet bible say adifo be intercessor
Isaiah chapter 6 verse 1 eba odifo bia ye intercessor. So ye intercessor e be na kire. Okay. E wa bia me ABC me 3 prophecies for the year. 3 for the year. Ye. Ndi ten na. One more church notebook ekuta mo prophecy number 7, prophecy number 8, prophecy number 13 omo fallacy. Hey. Atro. Na je say odifo eni kwan say prophecy e ba wo mo twira na say eni kwan say nko mo twira de bebe to abonten. Odifo say nko ma ye twira ma no. Oye okay, adwene mu da ho. Mami ntiro sika. Odifo say nko mo a. Say ewade na ti mu a. Ye o ka kire wa wo te ye no. Wo be gina sumpi enu so a. Onko twira o. Onko twira say Kristo na ti mu a. Ayo no ti mu no manifest ye. Oyi kire o. O kasa kire o. Chade ntiri wa twiro. Say no dey be for reference. We ka ha we na ho ne ka kaifo. Konkron. Enti sa onkunkun ti mu a, e de ne pa ne pepa. Na che say so far wo mo ba ye with prophecy no onkunkun ti wo mo mu. Wo mo etina ati na wo mo twiro. Bible say me ko Kristo me ko meja mo tiginafo. Na oba be ka mo de mi Kristo ma kire mu nyinara. Okay. Ebi a alpha bi so say ebi obi hwemu edinya. Owu afiutu na onkunkun ka me ba. Ka hunu say ye bia intase mi so kire o. Ebi a obi hwemu edinya. Enti sori waka. Holy Spirit no. The revelation by all kwan say o kai. Ba odifo mi ntwa no utimi so da ye bi. O be sori unim say o we de mekai ba fe be dru be ewiemu you know na wuru afi. O be ye den won kai enti no say wo twro de to no mu a. Se nka no de nka funso bi eni ho. Obusafo onyina kwan. Oh, Erade, wa ba be ye hintasem wi a kire me. Ni wura, me sirawo. Sentim should be na time. What wa na starting? I started. Every friend to me di adom. And you say me see wo edi for bi a da yeso nko but obetena kunkun yem. Odi for di ball aso so ye di for. Wa na ka kire odi for a one man da wo ta wo so ye di for. Odi for say that forging comes no. No ya ba be ka. Wo so ye di for bi na kire. Sika, ebi ampa na kire. So ye difo na odifo ye hwe eye ebra Moses okonyankopon so nyankopon betimi nneoma nko betimi aka akire na nko oba wa kaka no say ni say nam kan na so aka kire nsa won twiro commandment no ma ne twiro ye enti say ma me twiro scrolls no say odi scrolls ni ma omo odi ma no odi kwa akotire for evidence Israelites for many nim say ye me kacha me say me kwa akoje Ewade won sem bia ba no eni enti se asofo nso akwaje Ewade won sem aba enti de kire se won kwaje ye na no so na wo so mo be prove nkire ye wa kire go pass na tese wo kan na ye hunu say just look at all this deceiving Ghanaians here and there both left and right me see you different don't me nyina na so every 5 hours non stop 3 hours only different. I'm telling the gospel truth me so those prophets any nyame so for mo be kan kore Woman ya difu osu ye intercessor entu ko gina ho tan so de na akoye de na akoye obi ye intercessor na odifo ye tro na ye tro no de still na ye be gina so ache kakra because Pluto mi tia so ye sudim e ye tro alpha ka kire wa enye ne honhom na ti mu why na ma kenkan Bible ono na e kakai wo ma kenkan enti de wa ka kire no why na be kai se de makani kona koka enti odifo does it mean say wo prepare message a won twro quotation Bible me wo preference ayi quotation book ho no ma prepare for preaching se ma prepare there be o every year prepare bia ye kwa sermons e be ye preach about adwamamo any adwamamo quotation bi Bible mu bia no ya jot it down what you say any revelation okay when you do some alpha and omega diaba when you kwa yes sermons e be ye preach about chronomo ye be church the first person to steal the Bible church was supplications na okay but we are addition ahinta samu ahinta okay and Ewade yi akiro okay and the Bible say you be can send me me alpha and omega be din na be ni fuma say you ko be so this is the time
2021 Bobo some say but if so with me prepare message na bia Nyankopon prompt e wo bibi ho no e do say emfa de wo prepare no ba with me prompt say de wo re emfie no wo say wo ka kire ne ma no ntino say hu be hia say wo be twero enti mi hu ne say nka obi anya like wanya ni so ade hu na say prophecy e banka won nka wo twera mi hu fom so e wo me bawo sika me no tie sisi aye di fu ba na ma ka cho say sika me free sisi ya me ma 2 billion ade e ko sa ba ka na so nka me kai wo I rest my case. Na say ye dey odi for every one. Oh, try. But we me attract o, we me abode. We me like say the way those who are born of the spirit always walk in the spirit. Galatians chapter 5 verse number 18 ba. Hon konko si na ye. Ewade matena kunkuye mu achewo. Ye ne mai. Okay. Ewade aden. Papa me tew ne ebeba. Weni na esikwan. Makoa meba yifiri kwam na menye oyi once na ade ne tie no enti se onu ani nyensam ode ade ne ba o expect wu nipa no revelation aba ma se obetina kunkuye odifo senka ya ntwira nka nya de se kyerɛ kunkuye benya wo because John mo ne ayi mu Nyankopon yi no ma de kyerɛ wo mo senka wo ma ntwira nka nya de se na ya so yete ha ye kenkan Bible yi ye Nyankopon na adwi mu no scrolls no to guide humanity. What you say? Ebe bua onipa da sitinem. Ana Nyankopon sometimes ojina prophecy so, but ojina na sam so more. Okay. Na sam we bu na sam atemi biara. Okay. Wa ma na sam atena teni dimpo. San osi utsena mimu na ma sam tumo na nanti ma sam a se obrani mu ye denyara. Ene ye ne tolom. Ewade beye ti so be ni na nanti na asem na nanti kunkwa ba bomu a ebe ne nkom so bebrebe kanya me asam no na ni pan ho wom en sitting down on kan on bi ne ni wonu ma bi ho o start na bo mpa revelation na beba na je say still na o so gina so say odi for de nyame edan no medi a anaso oyi bibi di kyerewa ni kwan sa wo twero yesuma Isaiah so nko Ezekiel nche wo twero wan twero amen say no na ye ba ko enu de ye ba ko pe Elijah ko enwo pepon so ni Ewade ko tentam ye o twero wan twero odi for say no de na ye ma ko just de nyame wo ma sane ma no no aka che se bia mako a meni mako bi bompurimpu e wo man horror so odi for we twero se enkwa homanim e ma me na nyensa na wo se bi Ewade mi ye bibi sei ense nye ni nyina so no ka kire wo mo se wo mo ntwero wo mo anade wo mo pe so timi twero bi nyame wo hom no onam so be ka kire wo etu nyame wo hom abonu in the spirit no enti se o mo so nyame wo hom na hye wo mo twero ye odifo bede wahu wa mo na nyame wo asofo no me hye nkom no every mo say I don't see them as prophets. The rules and regulations governing the prophetic word, I don't see them as such. Open for every year. They are vibrant and very powerful men of God. All in hiding, all those are jokers. Odi for empire boy. Tibi sini tibi nyina na ye to fool me. Now cross that you call me business bottom. Just look at all this. You call yourself prophet. Criminals like this. They want as criminals. Hey. Ampo. And maybe also a can create of my Ghana. You can't create sitting them down. You can't answer some any go mutim. Na odifo obi aka se what na se aka no kure because obi aya wo ya ne yenka no kure edi for ma menche mo nko ayi ebi entase bi cross na da ekomi na ekomu esi apampam ha okay cross no mo dia to mo komu a wo mo ko nyina eche oye bi wo so ahye ne mo atwini mo akọ kakra cross na nka se we nu cross na ekomu esi apampam ase wo aisa na obi odifo obi asori a e wo se yenka no kure enkyere Christopher yenka no kure mo yenka no kure enkyere no kure no so se ye makwan so obi anka obi anso nkune ne no kure wode tu dwa se de ye prophecy se every Bible mu ya I accept it no kure every Bible mu a me dia me gitum me nyi bi bia no yes apart from the words of God a o chiro kunkun e na me Bible kran me Bible eni obi na me ma no so me Bible mu me Bible Asa Bible and one of the secrets obi akenkan bi enya Bible bi na nyame honhom atim ya Bible fi abosomfo ahye ye o ma chante na aba
your Bible if under the sea un as Bible but tumia wonkonku tim enim tibe obi me ko program e bia obi aba so me ma nsumuda me ntwe kwa ma me obe so my mo adan so nsu kuta de obe so my adan Ebusiafo said the prophet Bernard Esiam odene nsema tu dwano de prophecy de wu ne say eni kwan say ye nyamedifo wo de wo betwro wo de ane say ebe wo utirim nyame kai wo wure fi krampo na ka kai fo nkonkron no wo ho no mo a wo be kai wo enti eni asofo na wo mo twro ye no no de ohu ne say wo mo nyina cheze wo mo na atena se adadwen wo susuo na cheze wo de aba embonten enti de ye papa evangelist akwese wa kan de ono de one ne ya adwen ye pasa asofo binom na egu nyame adwuma na na se wo mo ma nyame adwuma ne cheze ye toto na se na se ye mbu na odifo enye wawa asema ni saw say enkomhye akwakwa ye say obi atimi hyebi obi atimi kabi obi atimi kire na adwen obi atimi da sore na say asofo no keka obi a we sore a nyame ayi a chemi that yes the Lord means obi anso sore a no no so ababonte no no so hye ye enkom no ebi na wo hwe 31st a ye kwakubu nsam ne nkonhye no so de babonte ma ona komfo no nso hu ne sen ye ne kwan so no se komfo be hye ye enkom unse Deuteronomy 18, Deuteronomy 14, sorry, verse 9, Ephesians 14. Or say, Eradi mechiwade ne okonfo a anas obayfo a or say difunkom. Okay. Me alpha mechiwade no no. Entomo de yemmo mu baabi. Womo nka game no kora, Eradi echiwade no womo. So obi ka se mechiwade no we yi a unim na ye po no wasem ka. So ati ase. Entomo so betima baba om de ba na nyame honhom so. Okay. Na odifo ye hwe de ekokoso ewa asofo binum entem. Ne de say evangelist akwese wanso so de ababebomi a de na wususu say Christian Council womo enya ebetimi a regulate asofo ebinum ewo munyumadi amudie eho. Banu munkom share because akwakwa say 31st night they are done prophecy night. Nya Thanksgiving night biema ye de rade asefo say wabo ye ho ban afimu ni nyina akwakwa ye prophecy night 31st night do wo bi akwa sorry anya so okoda nyame azebo okotie nkom sha ne sofo wo ede ema ye wo man no wo no na bu 20 de na wo hwa wo hu ne sem ebeboa ama asofo na be regulate mo me ka say 31st night one is the night you can say ye nsem kom. Okay. What yes you preach salvation. Okay. Wow, so we preach salvation e bia wo be ka intasem bi so ati ase wo ka intasem no a bia ye worship nyame a most of the prophets they no na disem ni free ba wo mo church members so mo asoro wo mo na adisem epie ba enti se epie fu mo ba wi a afei no mo dia ba betu e na mo church no bebre nya nya mo ho mo so. Oh, okay, na just say the matete free sorry man no one no na just mo putting it down sir. Nti na wonkunkun timi nkai wo mo. What you say? Okay. Efebia mo yo sori na mo bompa na picking pa ba ko wo keka na ne boys no. Atro. Da, enkom so we ne ba no dia kan. Okay. Okay. I'm in the ministry, I know what is going on and I hate those things. Mi chiri kwa. Mi chiri ni kokokokokoko. Be so me ya so be se enkom sa fonu na poem na ba sine no mo chro. We got to record. Apostle. Ya me de ma so no de ma nation no. Oh, kan ye no. Enye obi a na betie nti se de otofo ne junior pastor se tro na wo be kama wo bi ati asanka no de anka boni bi eni se de anka o ma mu ni nyina ye beda ye ho so. Na bi o ma mu ni nyina. De awade de ma wa sore no. Se nyame wo na ti mu a ene the other churches nyame wo na wo mu a wo mo de sa nkom se ne beba. Tiabentina akuyanka na kwasi koka bi na adwa koka zet na da means honhom no enye baako. Okay. Okay. Won se na de ne tie no se nyame obeka kire me se bia me ba we ni we beba enti da ho so no oba beka kire so we ni we ma da bi our God is not a God of utter confusion. Won se na onye sakasaka onye basabasa ti ni difo ni omodwo to difo bi e basabasa bia no ba bi difo ni efiri ba difo ko karat tankwa no difo mafia wenu
Odifo yeah comments ni bi aba na say bra yeah kasa dia fa yeah prophecies no say yeah ntro chro na wo mo chro ye na ye gina so na say comments dodo na aba wo mo ehun ne say there be prophecy there it must be written down ama obi say obi the Bible verse by say yeah the Bible says we should write down the vision. Write down the vision and so ade hunu awuhunu na wasa won twero mfanto onom said e be ya ubetimi go to it hunu say oh okay we na me hu ye na mabrabo ene sa ye de me hu ye ne nam ne kwan so anu no ana say nam ne kwan so nti maninkin kan first Thessalonians chapter 5 verse number 15 to 22 oh different nenke yenken kan wa hana ne obi antibie there be say or my reference say be delay program no what you say. First Thessalonians chapter 5 verse 17 verse 15 abepim 22. Onipa piala anya me honhom ti mu. O say okenkan a o se mamu nya mpai boboda. What you say? Na me honhom enye sakasaka honhom. What you say? O break ni ma baako 7 down. Asofo ni mfanye djuma, difo ni mfanye djuma. There was 2 Peter chapter 2 verse number 1 to 3. E difo no de djuma. No. One day you know they will be insult you in the public because they are utter of confusion. One way saka. Divoire, one make us one you be poor nisho. Me ma so for the one poor mon so one church members and now I'm secret. Konkro na afa wo. Won konkro afa wan. Osofo muwa. There is one man in VC1. No cry no mobo. Sofo bi VC1. No cry no mobo. Na da Yesu beba un say alfa o de ni sema guo say say na masofo tie say na me madifo tie enti ni kwa anything contrary to the me maka ba me masofo ni madifo a mu hu ni ba bi ofi bai e de ni pa ne so kwasi ase bi Kristofo ni denti Bible kwa asoro mfa bi nko okutafon nse Bible wo phone so na we use phone Bible enye the same. The reference Bible phone so no the Usha Bible mu a enye ni nyina de wom o ma yi bebre me eya say for wo mu use tablet phone e di preaching enye ne kwan wo get away ya di scrolls in the radio ma ya compile the Bible na the phone scrolls in say ni pa na chro ya phone so de eden ya network abefo ni ma we obi ti betena sa Bible ko nwi we abefo ni ma we odi bi amanfo yo mo phone so twitwa naked picture hwe say movies pono na se phone so wa sa the Bible ato so fa pono ko to Bible mu e o nyansa ba bi efiri ba o ti wa bo se kan wa no obi ni phone so he pono mu bi because obi internet na da so yo be sa na abefo na mo so twetwe abranche ni ababawa na say yeah odifo asofo ye different so sofo de ye den ya wo sofo wo te enya de se pono be wo phone so e the Bible was what the nipa ko oseye mu bebere sa bo nipa you negative and positive for you as a Christian o kwa so dia enkenkan Bible e phone so be a scrolls nim ba wo sofo de obetimi use o use me ba so na sofo use tablet abi mepie that me ye difo bi bisa. My God, me call no the tablet or the Samsung tablet kesi ni bi. Me first so me ba no ano no. Me kokra. So onu wo ye odifo ana sofo. Enti onu de nya de so kwakotwe pono. Nyame nsa na. Sika. Bible no wo for den. Ti ye twi notebook nso so wo phone so enti bibia ni awo ya down. Bible no wo for den. Ye. Wo bo nkonkon. Nyansan na aduma chede beti de me kanase Bible no all for them maybe at the scrolls of Isaiah the scrolls of Jeremiah every compile every Bible dem o man when fanante the Bible o so be be ko bia na tablet kutansa o ma o sa wo bransa na wo be se friend e pesi sofo pa choi o so mi meet you and so wo dem pranchai we sika we you odifo o se mo mani enna ho mo mani ente wa ti ase mo wani na ho enya ho abefu 1 Timothy chapter 3 verse 1 to o se enya ho abefu na wan hwe obonsam atemu wan han o the tablet ni picture won se no mo ye my God you know
Yes, just look at all this. Feeling pompous in your shoes. Was Bible saying one right? I'm sure Bonnie or Bonsan na tomb. Just look at all this. Just look at all this. Odifo ya enche ya de nkomodidie no ebeba eye na wie ya enisa enti na sese no 2021 mu de na wuhu ne se wo se asofo ebinom esesa edi everyone na se de na wususu se wo mo ya ebeboa wo mo na wo mo dwumadi a wo mo di na etimi aso eye nyame ani de metima ka sa asofo nso mu nya nkwasiade ye wo mu nya nkwasiade ye enkwasiasem wo mu nyai se when you saw your software ya sofu juma when you saw your difua ya difu nyuma na ye yi anti grace adum fa obeye ya enkan we janse na obebiri ma kreno pentecost obe jibi ne ho a kan pentecost we the man of fire apostle ni misore of CS obeye jibi sam an kan CS we to mo nya jibi sam no mo fa the holy bible emfa nante. What you say? No, the false teachings, the false fallacies. Obienya bre kasa won konkwa de moso no so or the bush mia tabiri e de wie nipa e de nipa pankonya yiye ti da bi vo bebre wo ayi members bebre no enkonya komola so miracles kofa gotamu so ko dware udware go bible fa na wade cheche nya gotamu nsu. Odifo ya de nkomodidie no esia enesa wo bibi kan final words ade betu dwama eya ya start nkomo na ukasa wo ye prophecies ebi sam de ya mi ensampe fotu dwama eya wo na ne futu bi a wo ka ho no na wo de aka ho na ye de asin media prophet Bernard esia mo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry edi sam a ewo mu ba ko a eyi hu a makomo bom peri asofo no mo ye nkwasiafo mo na wo mo nam nyame honhom edi nkwasiasem o na mi fie no 2021 mu fu eda so every January kopim 31st at udi bodate sa wo te sa wo sofo ewu a mema ne nyonwanwa afen so edwama mo bedo so pa 2021 the lady Mogana wu sa for 10 years edwama me say maka bodate keke edwama mo be doso afei wo mo be sacrifice nkola mesrew se wo yo ba tan na wo ba na udo ba ne dia kopedifu bia oye den ana sofu bia oye den na odum wuradim na bo ma ni ti so for de afei so enye prophecy o January February March sa 3 months ebushie bia ba be sei oni pa bi wo nyam wo ebushie ni eye otitire wo mo life ewade sisi won January February March ebushie bia wo mo sa 3 months esi wo a mo di sei efiefo pe osofo bia oye den pe difo bia oye den pe apostle bia oye den na koye apam a sa difo na na se apostle na ase misro ye from the prophet Bernard Esia na nyame ya duma Wednesday biara Kasua CP Johnson ujuwa ude bishop yesa okwa American Town prophetess Lydia sorry Wednesday biara empire what tata wa ma wona baby ntina o mi anka se baby am wo eya abeka old eleganza house TJ bia me pa chow obuonya ni diem afiwei nyame asam mpaibo mampaibo no so ebia wadwe ye ntawantawa unti bibia se menteme ho aso pese difo ya du fam ya kirekirew ebetimi wafo ebetimi gina mawo hadiye mpaibo eni nyame asam is all about interceding ubetimi afre me 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 3851633 020-385-1633 mesrew fa empire boni nyame asem ewura 2020 alpha owu enima se da biara da manuato
Yo, apostle, prophet, sorry, one no de atone so ento ye Facebook comment me and say bia epiemu ede free war aba ye nuabema Richard Obri or say Paul said to one of his disciples to bring his books to truth when he was in prison. The Bible says write down the vision. The Bible was written down by men with the Spirit of God. Not just ochirema ya Paul krampo no wono odefi asekra ma ye kokofa ne nyoma wa chiro eba into onu de o ma ye hunu sesto na chiro ne de hu ehia nti odifo no so Paul o chiro ne nsam no unse Paul wa man te Bible aka o chen di kanfo what you say adwuma Paul be ye nyame nkofo kumom nyina nyame ho be nam so ama na asem nyina ye muwa no wo kumom nyina ejuwa na Christian fa na asem kofa ho so okay to oye adwuma ne nyina da what you say okay. School se na de ka chen chonchu nyina da o troi okay once na de ne tie no o mu hia Bible ni Everything for Yedesia and Sa and Chabebre and Koma a star blogger, ya glossy Rosa David and a BMonso sono a PLVJ RGH and a year corner clerk and a BMsu Gideon Kwame and okay. Everything for a chamu be more a bram modnya ye ede ehwe ye mo comment amode ba nyina nya ebrem e kan ye na suso nyame enhwa mo pa eye na ebie mo suso ye di esie no Mama Juliet oton ye ma kitchen appliances ene demo esiesie nyoma bebre na no eno de ye mame owo naka de entifa ne number e screen no eso ne no entwetwe ye enkomo delivery na pese wanye ma obeya ma open na so enso abehunu ewa Abeka La Pass loan master so wa hanu mwam bano sa we government worker sa aban adwuma ye ni usikafa controller wo interest rate da form nti ubetimi ne no atwetwe ye enkomo na sika wo hia no wo so nsa etimi aka na project da wani watimi aye wasi wo da ye na penchense pa de aboso dia na chese ni two things and a bedi say adwuma no de ama wo nti hwehwe o mecha kwan na ne wo mu endi ye kaso ebom ye di esie no so won subscribe to your channel na ye efa ema ye like videos na share follow yen all the social media platform so na ebiem so like na chese robetimi aye bia se de be ya ye videos ye nya upload ye won so etimi nya notification na wanya ye akonya na ma wa fofo so ahwe no won so ye na fa eboa na ye nya me so ebe hwawo ehun medin ede akuasi kapa aha enam do besi ye besan ehwe biem me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH me did akose Japan e prepare mbese me TV me hwe too much GH omo da mufo hey omo sports and as entertainment hey omo da mufo mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH too much